Halo muraho nshuti bavandimwe muraho mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi, turabasuhuje cyane tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza kugubwa neza mu mirimo yanyu mukora ya buri munsi, tubifuriza n'umugisha kugira ngo Imana ishobore kubafasha mu byo mukoramo byose bishobore kurushaho kugenda neza. Akaba ari cano Mutabazi Yayo Official igarutse kandi kugira ngo tubashe kuganira hamwe, turebera hamwe utuntu n'utundi. Twari tugize igihe tutaboneka kubera impamvu n'izindi zimwe abantu baba bahugiyemo, ariko si ukuvuga ngo tuba twarabibagiwe, ariko n'iyindi mirimo tuba turimo ya buri munsi. Turabizi neza ko mudukunda, namwe turabakunda, tubahoza ku mutima cyangwa se tubazirikana buri gihe ku mitima yacu. Muri ingirakamaro, muri inshuti zikomeye. Bavandimwe, nshuti, aho muri mwese, ndagarutse ngira ngo tubashe kuganira ku bibazo duhura nabyo bya buri munsi, ku bibazo k'utuntu n'utundi, mbese kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo. Turaganira uno munsi ku bintu byo abantu bavuga, kuvuga uko tuvuga. Ese ibintu byose dutekereza niko tugomba kubivuga? Iyo niyo sije yacu y'uno munsi, cyangwa se n'uwo mutwe w'amagambo w'uno munsi. Ibintu byose dutekereza niko tugomba kubivuga byose? Icyo umuntu atekereza cyose niko agomba kukivuga? Usanga ibintu biriho none, abantu benshi baravuga ibintu, ugasanga baravuga ibintu dutekereza byose siko tugomba kubivuga. Ibintu dutekereza byose siko tugomba kubivuga. Yuko iyo umuntu utekereje ikintu cyose, icyo utekereje ukakivuga, icyo utekereje ukakivuga, icyo utekereje ukakivuga, abantu icyo gihe ntibakwita nk'aho uri umuntu ufite ibitekerezo, ahubwo bakwita ko bavuga ngo uri umusazi. Hari ibintu twumva uko umuntu atekereza, ibintu byinshi, umutwe uba urimo ibintu byinshi, ariko ibiri mu mutwe siko tubivuga byose. Hariho ibyo tugomba kuvuga, hakaba n'ibyo tugomba kureka kuvuga. Kandi ijambo umuntu agomba kuvuga, cyane cyane kandi ku mashusho media, ubanza kuritekerezaho, ubanza kuryuza, ukarihindura mu kanwa kawe, ukarihindura mu bitekerezo byawe, ukabihindura mu bwenge bwawe, ukabona kurisohora. Yuko social media ni isi yose, ibintu tuvuga isi yose ibibyumva, isi yose ibibyumva. Sinzi ko mu nyumva turi kumwe, nizere ko turi kumwe. Uno munsi nashatse kuvuga ngo mbaguruke, uno munsi mbaguruke tubashe kurebera hamwe mu by'ukuri utuntu n'utundi. Ibyo umuntu atekereza byose niko umuntu agomba kubivuga. Iyo niyo subject yacu y'uno munsi. Njye ndabona ko ibyo umuntu atekereza byose siko tugomba kubivuga byose. Hariho ibintu umuntu atekereza tubivuge, hakaba ari ibindi utekereza cyangwa se amajambo dufite mu mutwe yose niko tugomba kuyavuga? Never. Tuvuze amajambo ari mu mutwe, ukavuga amajambo yose ari mu mutwe ukayavuga, abantu bokwita iki? Abantu bavuga ngo fulani yasaze, yabaye umusazi. Ko aravuga ibintu byose, niyo mpamvu ikintu cyose kije, ikintu cyose dufite, ijambo ryose dufite mu mutwe siko tugomba kurivuga. N'ijambo ugomba kuvuga ugomba kurisohora,
kuvuga ngo urisore risohoke mu kanwa kawe ubanza kurihindura mu kanwa kawe ukamenya ibyo ugiye kuvuga n'iryo utagomba kuvuga cyane cyane noneho nko kuri social media nko ku ma YouTube ya none abantu bose bahagurutse hariho abantu YouTube izi ngizi ngatekereza kera 94 abantu batashe abantu bageze mu Rwanda abantu bahungiye mu Rwanda intambara imaze kubiri abantu benshi bahungiye mu Rwanda tungira mu Rwanda abantu baje mu Rwanda abantu benshi bisanga mu Rwanda no abanyarwanda bakavuga ngo baze bakavuga ngo ariko abanyamurenge ngo ni imfura abanyamurenge ngo n'abantu bari bimenyereye ngo n'abatasi ngo n'abantu bari bimenyereye kunywa amata ngo n'abantu bari bimenyereye kugira gutebiragira inka zabo ibi bintu kuba ari abantu rwose bese ngo n'abantu rwose bari ngo n'imfura ziri aho ngaho ngo bibera aho ngaho batazi mbese kuvuga nabi umunyamurenge ndiyo kugira ngo umunyamurenge ndiyo guhemukira umunyamurenge ndiyo kugira ngo ariko nza gutekereza siko tukimeze kabisa batubonaga twari imfura abanyamurenge bari imfura ariko ubu n'ubu ziriho imfura ziriho ariko hariho n'abandi noneho imba ari revolution naje gutekereza imba ari ko revolution izigira abantu ibintu abantu baba barakiyemo umuntu araje akavuga ku mashusho media akavuga gute tekereza ibyo ugiye kuvuga tekereza ijambo ugiye gusohora mu mutwe wawe ijambo rigomba kuva mu kanwa kawe ubanza uritekereze yuko ibyo tuvuga byose byumvwa n'isi yose irabyumva ubona abantu kuri none sinzi uko ibintu byagenze gute mu banyamurenge byagenze gute imba umuntu nta bandi bahari bashobora kumwegera ngo imba umuntu agize babona mu mutwe hagize ntibashobora kumwegera ngo bamubwire byagenze gute abantu ntibashobora kumubwira ko bazaga bakagisha inama abantu bakagira inama kera umuntu yarayobaga abandi bakamubwira ati ibi ngibi wagize ntabwo ari byiza subira mu nzira nziza reka kubwira kandi ugahita wumva ugahita ubyumva nkuko twari duteye niko twakuze tumeze bakubwira ikintu ati iki kintu ntabwo ari cyiza ukahita ukireka ukacyumva ariko siko bimeze byagenze gute umuntu ararira aho ngaho ku mashusho media agatukana sinaneze ko umunyamurenge yuko amaje ku mashusho media ngo atukana icyo bikora isi zigenda yigisha abantu na mili y'abantu igihe tugezemo abantu bakagenda babona ibintu bitandukanye sinaneze ko umunyamurenge yoja kuri social media ngo atukane isi yose yayimumva naratangaye Mutabazi imba ari uko nje ntaza ntukana njewe ntabwo simbizi kabisa simbizi ntabwo ari ukwihaya ariko ntabwo niyende mba nyaratukanye kera nkiri umwana ariko umaze kumenya ubwenge kuvuga ngo tuke umuntu mutuke never tuke umuntu ngo tuke mpagare gutya ngo tuke ntabwo ndabikora ibintu bibiri ntagira mu mutima wanje ni ugutukana n'ishari ibyo bintu imana yabikuyemo completely ntabyo ishari ryo niyo nkiri umwana abantu bagiraga nk'urugomo bakaza batukana bamaze kunywa nk'amata bari mu biraro ibyo ndabyibuka ariko kuvuga ngo ishari
ntabwo nigeze ngira ishari. Imana ntiyandemanye umutima w'ishari. Pi 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 pi. Ibyo ndabigushimira Mana. Ndabigushimira ko ushobora byose, ndabigushimira ko wampaye uwo mutima utagira ishari completely. Ibyo ngibyo ndabivuze n'imbere y'Imana, singira ishari. Ariko kuri none nza ndeba, nkunda gukurikirana amashusho media, nkunda gukurikirana YouTube, ngasanga abantu, umuntu ko arahagarara agatukana, agafata umuntu akamutuka, agafata uyu akamutuka, agafata uyu akamutuka, agafata uyu akamutuka. Byagenze gute? Byagenze gute? None aho ngaho, aho haba hari umuntu umeze, nta bandi, nta entourage mu bandi bantu bene wacu baba baraho ngo bamwegere bamubuze. Ntibibaho. Byarashize mu Banyamulenge. Uwo ni umuco mwiza tutagomba kureka. Ni umuco mwiza tugomba kwigishanya wo kureka ibyo bintu. Gutukana ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco, ntabwo ari n'umuco, ntabwo ari umuco wacu. Gutukana ntabwo bibaho, ntabwo ndavuga uti iwacu kuri none mu Banyamulenge bisigaye bamwe babigize nka kurya kw'amazi yo kunywa, nk'amazi yo kunywa. Ntabwo ari byiza. Gutukana ntabwo ari byiza, gutukana ntabwo ari byiza. Mbisubiyemo, gutukana ntabwo ari byiza. Kuja kuri YouTube ugafata umuntu ukamutuka, ugafata uyu ukamutuka, ugafata uyu ukamutuka, ntabwo ari byiza. Ese ubaye wigira publicité, ubaye wiyamamaza ukuri, ese ingeso ntishobora guhishwa? Nimba ari maumbile yawe tushobora kuyahisha ngo uyahishe uvuga ati reka mpishe zino ngeso? Tushobora kubihisha? Hari abantu bazaga bahisha ingeso kera ndavuga nk'abageni. Abageni bo bahishaga n'ingeso zabo, cyane cyane nk'abakobwa bahishaga ingeso zabo. Akabaga n'igihe uwo mujana ugasangaga aza akorakora yarayihishe, iyo ngiyo yarayihishe, ukazoza kuyibona waramujanye, ariko nawe ntiyagiraga iki, ntiyabonaga chance yo kubaka. Iyo ushatse umugore akaza akorakora, aho wabise udufaranga akagenda agashogoramo, aho wabise udufaranga akagenda agashogoramo, ntiyo kubaka. Yo kubaka gute? Umusanga ko ari umuntu ukorakora, ukagira gute? Ugahita mugira gute? Murekana nawe. Cyatse kuvuga ingeso za kera mbi zarahabaga, ariko bakazihisha, bakagira kwihisha. Ariko ubu ngubu ingeso mbi nizo zisigaye zigaragazwa nk'aho ari bwo butwari, cyane cyane iyo tuvuga y'ibitutsi. Umuntu uri mu bandi bantu, ukikijwe n'abandi bantu, yofata abantu agatuka uyu nguyu, bwaca agatuka uyu nguyu, bwaca agatuka uyu nguyu. None ba bantu bakikije ntibazamubwira. Himba ari uko nguko umuco warashize. Uwo muco twarawugiraga wo kwegerana ukabwira umuntu ati iki kintu wakoze ntabwo ari cyiza, kireke, ntabwo ari cyiza, kandi ukacumva completely vuba byihute ukabyumva. Wotuka umuntu ukamutuka none ugafatira undi, ukamutuka ejo, ukamutuka ejo bundi, ukamutuka ejo bundi, ukamutuka ejo bundi, ugafatira ubundi, ugafatira ubundi. Niyo business se. Shano riragwira kabisa, shano riragwira kabisa. Mnatupatisha haya kabisa, natupatisha haya sana kabisa. Kuja kuri social media
wowe ntuzi utekereza ati baramenya uko ndi. Ese iyo ufite iyo ngeso imba ari mawumbire ntushobora kuyahisha. Gerageza ntiwerekane uko uri. Niho mvuze kera k'abageni bazaga bahishahisha no kuvuga ntasohore n'ijambo, waza kumuramutsa akazamaca kahariye. Ariko ubu ngubu none nk'umuntu yogira iyo karagiteri yamara akavuga ngo ni leaders w'abandi, ibyo bizoshoboka yemwe? Uzagenze gute mu Banyamulenge? Umuntu yogira karagiteri kera umuntu n'uyobora umuryango yaza agatorwa mu bantu bakicara hasi bakavuga ati uyu muntu akwiriye kutuyobora. Niko byari bimeze. None turatatana n'umuco tuwute, turatatana tugize gutatana kuja imahanga n'umuco tuwute, tuwiyambure wa muco mwiza tuwute. Ntabwo umuntu yabyukaga gute ngo ni jewe notable cyangwa se ngo ni jewe uyoboye Abanyamulenge, ngo ni jewe uyoboye Abanyamulenge bose ngo bankurikire. Byagenze gute? Umuntu kera, umuntu ufite inka yazaga agenda agashaka mu bashumba akavuga ati uriya mwana nyabonye ari umuntu mwiza, azikuragira, ukagenda ukaza kumusaba, ndashaka ngo uza kundagirira inka. Ubona yitonze, ubona ko ari umuntu witonze. Iyo ari umuntu ugira gutyo ufata ngo uriya ngo agira ingeso umuntu sinshobora kumujana mu kazanje. Urumva? Utinya yuko utitonze waza kuzana umushumba akazazigurishiriza mu rwuri nibagiwe kwa mahanga ukagira Imana twiriye gutaha kabisa. Nari nibagiwe urwuri wa murambabarira, nanjye sinjewe namye nyumva nkumbuye kabisa. Urumva? Mu rwuri yagera mu rwuri akaba yoyigurisha akagurisha akamasa. Kubera iki? Ntiwitonze ngo uzane umushumba mwiza, waragiye gusura fata. Nshatse kuvuga n'amatungo, inka waza kuvuna abantu ugatora umushumba mwiza uzi kuragira, umwana mwiza w'umutima mwiza, ukavuga ngo uriya muntu ndamushyira mu musho bwanje, ndamushyira mu kibuga cyanje aza ndagirinka. Ariko iyo bavugaga ngo agire ko gufata tuwamuzana mu nka zawe, tuwamuzana mu kiraro, ndiwamuzana ngo umushyire mu nka abe responsable wazanka. Never. Kubera iki? Afite ingeso. Niyo mpamvu n'ubu ntabwo ari ukuzuka gusa ngo mbaye leader ngo w'Abanyamulenge. Hoyaye mw'Abanyamulenge ngo nimuhaguruke. Umuntu ntazoza abyuka ngo abaye ngo niwe uyobora Abanyamulenge. Gute? Ese mwabonye kaca ziwe? Mwabonye ingeso ziwe? Ari izo ngeso ziwe? Mwabonye imibereho yiwe? Mwabonye uko abana n'abandi? Mwabonye imigendere iwe? Mwabonye imvugo ziwe? Kuba ngo mumushyire imbere ngo niwe ubavugira, mwabaye gute? Ni igitangaza mwuka bw'Imana. Ni igitangaza kabisa. Ni igitangaza kandi birababaje cyane. Niho usanga umuntu yavuga gutya, none apote ngo murebe wawe ngo uriya niwe uyoboye Abanyamulenge. Baze baca umugani umutwa ngo yitumye mu ruzi.
ngo bikwira bose. Excuse me. Bikwira bose. Rero umuntu bayobora, umuntu dutora ngo niwe uyobora bariya bandi, niwe uhagarariye bariya bandi, akwiriye gutorwa. Akwiriye gutorwa. Ntabwo ari ukuzuka gusa ngo ndayobora abantu, ngo nije uhagarikiye abangaba, ngo nije uhagarariye abangaba. Uhagarariye iki? Uhagarariye iki? Uhagarariye inka zawe, uhagarariye ihene zawe, uhagarariye inkoko. Ni famu yawe se ugenda uwo munsi ugiye kuyobora, ugiye kugira gute? Ugiye kuvuga ngo famu iravanga irajanga? No. Tukwiriye kumenya umuntu tuyobora, tukamenya umuntu dushinga aka kazi, tukavuga ngo uyu muntu nafate iyi responsibility. Uyu muntu nahagararire bano bantu. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo yama yinuma, umuntu ngo yama yinuma gusa, ngo nje mutabazi ngo kunda ngo abanyamurenge bose ngo kunda bagira gute, ngo kunda bagira gute. No. Timuduhinduza gati bwana. Abanyamurenge n'abantu bariho bakomeye, abagabo barimo. Harimo abagabo bafite ibitekerezo, harimo abantu b'ibitekerezo. Mureke kukinisha abantu. Mureke gukinisha abantu, mureke gukinisha abantu ibihe byaratu, mu bihe tugezemo twahuye n'ibibazo, twahuye n'intambara, twahuye n'ibiki. Mureke gusubira kandi kubabaza abantu. Mureke kubabaza abantu. Umuntu akaje aho ngaho ngo aravugira abanyamurenge, akaje aho ngaho n'ibitutsi, kwaratukana, kwaratukuyu. Gutukana bimaze iki? Niki bimaze gutukana? Gutukana byunguye iki? Niki bizana? Biraguha ifaranga, biraguha iki? Faites attention. Mwirinde. Gutukana ni punissable. Gutukana birahanirwa mu mategeko. Ntimubizi? Gutukana birahanirwa mu mategeko. Mwirinde izo bintu mubireke. Nimba udafite amagambo yo kuvuga kuri YouTube, genda hanze ufotora ibiti, ufotora ibintu byinshi, ufotora imihanda, ufotora ibintu, uzi ukubite kuri YouTube, ugwiza ama video. Ariko ureke gutukana. Igitangaje rero ikibabaje nuko umuntu atukana none abantu bagakoma amashi. C'est ridicule. Ni ibintu bibabaje cyane. Umuntu aratukana bagakoma amashi, abantu bagaseka. Ukaje aho ngaho ugaseka, kuraja kuri video, kurakoresha umuntu utukana, nawe kuramusekera ngo ukerekana amenyo ngo kuraseka. No. C'est punissable. Abantu baravuga ngo baje mu miji bagize gute? Ni gute umuntu utukana ushobora kumushyira kuri cyano yawe? Ukamushyira kuri cyano yawe akaguma gatukana, nawe ukabizumva gusa ukaguma ugaseka. Numara ngo muvuge ngo mufite nani ngo mwagiye mu mahanga ngo mufite iki? Nothing. Mu mutwe haragize. Ntabwo umuntu utukana nyamushyira kuri cyano yaje. Oya. Ntabwo umuntu utukana nyamushyira kuri cyano yaje. Niko kugwiza amaviews harya. Niyo maviews mushaka. Je sais ayo ngayo kabisa. Singa yabone kabisa. Ama views yo gutukana never. Nzorya duke niyamekare. Kandi mureke mbabwire. Uratukana gutukana ariko igihe kizagera. Icyaha ndikizagisaza. Hari igihe kizagera bazakubwira ati aha wavuze gute. Ngaho dufungura YouTube yewe, bakawushaho uyu ninde wavuze gute. Icyuya kikaza kikurenga kandi ari mu mbeho. Icyuya kikaza kikurenga, kaza kiva hanga kikagera ku mano.
kubera amagambo mabi wavuze. Nshuti bavandimwe, mwirinde gutukana no gusebanya. Umuntu araje aho ngo abanyamurenge ngo bameze gutya, ngo abanyamurenge ngo bameze gutya. Wavuze ejo bundi ntuzi na histoire y'abanyamurenge, ntuzi n'ibiki, ngo abanyamurenge bameze gutya, ngo abanyamurenge bose ukageneralize ubwoko. Wewe wamara mukurikiye abantu ni benshi, abantu ko baramukubitira amaboko ko bagira gutya. Hari igihe kizogera bakaguhagarika ahantu ati vuga ibi ngibi wavuze, vuga biriya bintu wavuze. Babantu ntuzobona n'umwe, wabantu ntuzobona n'umwe, abandi baza gukomera amashi ntuzobona n'umwe. Mwirinde, please. Nongeye kuvuga ngo mwirinde gutukana no gusebanya. Hari umuntu ejo bundi wagiye kuri social media aravuga ngo Mutabazi mu Rwanda twagize imbeho cyane muri hangana. Mutabazi ejo bundi mu Rwanda yafunzwe mu Rwanda yarafunzwe umunyamakuru ngo se yavuga yuki niki cyamufunze ngo hari kintu ngo yaza gafata abagore ngo ni viol ngo yaza gafata abagore ku ngufu. We faites attention. Mu Rwanda uzotangira igisenyi, uzunguruke mu ma province yose y'u Rwanda, hariho amagereza. Nitwa Mutabazi Patrick. Uzogenda uperereze ko hari gereza nyigeze nkandagizamo ikirenge njewe. Nta nimwe. Ibyo ni ukubesha. Ngo Mutabazi yarafunzwe, ngo ndetse ngo ni mwese yafunzwe, ngo yafunzwe kabiri. Bagaseka. Kurabesha ko ni ukunsebya na gato. Uransebya ntacyo ukuraho, urambeshera simfungwa. Urambeshe kuko uvuga ibintu bitabaye. Ntabwo nafunzwe, u Rwanda nyarubayemo kuva 1994 nduvamo muri 90 na kangahe muri 2004 cyo navuye mu Rwanda. Uzobaze hose imba haraho nafunzwe muri gereza. Ahubwo nakoze mu Rwanda. Hayuza kuvuga gutya ahubwo icyo no byemera. Ariko ntabwo nyafunzwe, nta gereza nafunzwemo. Bivugiye hanga ama social media cyangwa uzoje guperereza uzojana izina byanje hose urujana. I'm innocent, my friend. I love Rwanda. That is my country. I love Rwanda. Nubu ngiyo mbabona gutya nifuza kujayo. Imbe ibaye gutya nifuza kwigendera rwose. Kandi zona gendayo. Urumva? Bantu baje bakabesha bakagira gute ukabura ibyo tukanugatuka umuntu ugatuka. Ariko abantu kanje bose. Abantu wowe untuka ndakubwiye. Uzuntuka ariko ureke famille yanje kame. Uri kumuvyeyi wanje urantuka ugafatira umuvyeyi wanje ukamutuka, ugafatira abo tuvukana bose, ukabafatira bose ukabatuka. My friend. Uzuntuka nje nyine. Sinyo gukubitira amavi ngo mfukame ngo no ngo ntuntuke ngo please. Jewe uzontuke uvane he ugese. Ariko undekera ababyeyi kamera. Undekera ababyeyi. Undekera abo tuvukana. Untuke njewe uzi kunyakugiriye nabi, uvuga inabi nyagukoreye, ibyo byose, ariko ibyo byose uvuga nukumbeshira. Urambeshera byose. Ukarabesha ngo n'amafaranga unyaje gukwa ngo usinyakoye yose. Mbivugiye ahangaho mu banyamurenge bose n'abandi bose bumva ikinyarwanda. Uwo nyakwereye arahari azoza avuga ngo sinyamuha amafaranga. Amafaranga nyarayaguhaye uravuga ngo abiwanyu bayagutume ndaguheza urayajana.
urumva ndetse nkaza nkubwira nuko uyajana ndakubwira ati amafaranga ni menshi hari hari hasigaye 1500 ndavuga ngo aya mafaranga ntuyagira gute ntuyajana ahangaha yajana ahangaha ariko aho ngaho boze kuyakwaka usha mu gasaka boje kuyakwaka ugeze iwanyu mpamagara so ndamubwira aravuga ngo wayashikishe azoze ni pasiteri azohakane ngo nta mafaranga ngo hari amafaranga nyasigaye mu yiwe yo guko nta mafaranga ngomba kubaza nta mafaranga nzobaza ariko ntusebye ngo hari amafaranga nazo n'amafaranga nifite n'amafaranga menshi nifite amafaranga menshi ngo nta mafaranga ngo nyakoye ngo yazanye ngo amafaranga make ngo amasafa jewe sinje gusebanya jewe ngashaka kuvuga ibyuzu mbeshera byose ibyo uvuga urabesha completely wowe uvuga ukavuga nuko nyaje ngo nyageze mu nzu ngo ndoga ngo mare koga ngo nyambara ngo akabutura ngo nyicara muri salo none je wari uvuye isafari mwokagira Imana nafataga ipantaro kandi ngasura kandi nkazingura ipantaro nkambara kaja muri nijoro maze koga izo nabyo bagakubita amashi bagaseka aho hari kosa rihari mwokagira Imana akundi bazavuga ngo umuntu yacokoye imvyeyi y'inka ngo abura uko ayicokora ngo aravuga ngo dore igicebe cyayo ariko ngo dore igicebe cyayo uko kingana acokora imvyeyi y'inka yabuze aho yihera urabona imvyeyi y'inka yayigenda urabona ko ibiberewe cyane bimeze neza bishamaje ngo dore igicebe cyayo none ntawe niko wabaye munyambaye akabutura amaze koga none hari muwanje inzu yari yanje nje wishura iyo uza no kuvugaga ati yaje ari umushitsi amaze koga tubonagize gutya ari wabane gutya hari muwanje ntabwo nyaninje ndo umushitsi ahantu ntari muwanje nyaninje muwanje aho nyakodesheje urumva ariko bizuka bisha kuri show media ngo yamaze koga ngo yambara kilote ngo araza aho ngaho ngo ni kilote ngo ni biki my friend muvuga ibyo muvuga ariko ishosho media izashosho media kabisa zo dukoraho kabisa mwokagira Imana shibutse aho umuntu ahagarara ku mano yiwe ku maguru yiwe n'abi confidence byinshi ukavuga ngo fulani tuvuge ku mufano ukavuga ngo Joseph ngo ni wowe wishikiye umwana tuzi intambara twahuye nazo tuzi ko twafushije abantu n'umuryango muto mukeya n'umuryango umwe preto ubona utarafushije tawe kurango hari umuryango wovuga ngo nisugi niyo nyoba ndisugi sinyoza gucura n'undi muntu wafushije mwokagira Imana icyo kintu njewe cyarambabaje ku mutima ndababara kabisa ndababara ahubwo ni depression numvishe ngize nka depression jewe Mutabazi nje wawivuga depression nagize depression kubera icyo jambo mwokagira Imana umuntu afusha umwana wiwe w'umuhungu umwana ufite umugore ese yo bari mutoya we wahagara ngo naka ngo niwe wikiye n'umwana ngo yamukubise inkoni ngo arapfa muza mureba amagambo muvuga n'ayandi mutavuga please muza mureba ibintu muvuga n'ibyo mutavuga muza mureba amagambo muvuga n'ayo mutavuga kubera yuko isi ya none ni mbi cyane isi ya none ni mbi abantu bose barafushije
abantu bose barapfushije, abantu bose barapfushije, habe n'iyo utopfusha, habe n'iyo ntopfusha. Sinyoza kubwira umuntu wapfushije ngo niwe wiciye umwana, please. Cyo ni ikintu kibabaje, kiri pinisable kabisa. Icyo kintu mwokagira Imana k'ubwoko bw'abanyamurenge, muzicare hasi mukirebe iryo jambo muzicare hasi murirebe. Ndabizi simvuga ngo mubijane muri leta, abantu niyo muzobaga, ariko iryo jambo muzoripointeho cyane, aho muzoba muhaye mwiga ibintu byaratubabaje cyane. Ni wowe wiciye umwana? Kwa kundi amagambo gusohora amagambo gusa ngo muza mutekereza amajambo mugiye kuvuga. Niyo mpamvu usanga n'ejo bundi ugasanga bagushira hari ukabura icyo uvuga, isobanure kuri iri jambo. Ariko numvisha n'abandi bavuga ngo na Mutabazi ngo uri muri Canada ngo arashaka kunyica. Ariko umuntu yoba atazi no gutukana akamenya kwicana. Aye kabisa, Imana izondinde kabisa. Uzi uryamusinzire rwose. Simba Mutabazi. Oya. Never. Oya. Ukiri hasi birarura. Birarura. N'umubirizi. Ukiri hasi birarura. Unjewe Mutabazi ngo ndashaka kwica umuntu. Kurahagara ku maguru ngo Mutabazi ngo ari mu bantu bashaka kunyica. Usogenda ubijane muri nani bazompamagara. Ahubwo waramvuze nanje. Usogenda uvuge nanje, uve kuri abo bandi wavuga, uvuge na Mutabazi. Nanje bazompamagara. Hano hari ubuyobozi naho ngaho muri Kenya nyose. Ariko nje nkavuga ngo njewe mu byukuri conseil njewe notanga, imba umuntu abona ko yarenganije undi muntu, njewe imba umuntu abona ko nyamurenganije, abantu bose bumva ino mvugo, sinzi manzohindura no muzindi mvugo, abantu bose bumva ino mvuga, yaba abarundi, baba abanyarwanda, baba abakongomani batuye muri aho bumva imvugo y'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, abazumva bose, njewe umuntu mfiteho ubona ko nyamuhemukiye, uzonjana ahantu dushike twicare tuhamagara abantu, imba ari na sale, imba ari sale, uvuga imba ari mu Rwanda tuzahurira, uvuga imba ari muri Kenya, nshike nkodeshe sale twicare, uvuga akarengane kawe, uvuga ibyo nakurenganije byose ubishyiraho ngaho, nanje mvuge guko nyakurenganije njewe ga ntacandi mvuga nzomba mvugaga ko mbaye nshaka kukwica, kuko bivuga ntaje nibyo nzavuga byose ubishyiraho ngaho, noneho abantu bazobone ufite ukuri n'utagufite. Ese muzamugira ngo ubu tutavuga nuko tuba tubuze ibyo tuvuga? Muzamugira ngo ubu tutavuga mukagira ngo nta bwenge dufite? Uko uzubona ndavuga ukagira ngo nugutinya? Ariko hari ibintu byo kuvuga, hari umwanya wabyo, hari n'igihe kigera cyo kubivuga. Ariko sinyovugira ku mashusho media ngo mvuge gutya oyaye. Shaka umunsi, ushaka ukwezi, uzambwire neza, tubwire n'abantu public, ibe audience public, binjira abantu benshi, sale nini, uvuge nanje mvuge, none bavuga ati Mutabazi wararenganyije, Mutabazi wagize gute. Yes, tuko bantu babaho, ariko pani ibintu byo gutukana, kurantuka, ukarengera ugatuka mama ntakuzi ntumuzi, ukarengera ugatuka uwo tuvukana wese,
n'uwashatswe mu yandi moko n'uwashatswe mu bundi bwoko ukaza umutuka wese. My friend, genza buhoro amenshi agirika. Umugabo umwe n'imisiga yaza akavuga ngo mu mahoro umuhoro uza wogosha, mu mahoro umuhoro uza wogosha, mu mahoro ibintu byose bizogenda neza. Ariko iyo ushatse no kupapasa unapapasa bwana, acha kupapasa. Papasa ni kwa kundi impumyi igenda igira gutya, impumyi kazi igenda igira gutya, kuku igenda igira gutya, kubitaha unapapasa. Tekeresha icyo ugiye kuvuga, urase ku ntego, apana gupapasa, apana gukabakaba, kurakabakaba, ntuzi ibyo wavuga, ntuzi ibyo wavuga. Bavandimwe mwese bategereye bari hano, abakunzi ba channel Mutabazi Official, nkaba mbabwiye mwese mu by'ukuri aho muherereye yuko abantu bagende bareke kugira gute gutukana, ntacyo bimaze. Abantu baratukana, bagatuka abayobozi, bagatuka baki, bagatuka abaturi imbere, bagatuka baki, bagatuka ibi. Abantu ntawe ucubaha undi. Niki cyateye? Niki cyababayemo? Nukwerekana ko muri imvuzi, nukwerekana ko muri abagabo baruta abandi. Gutukana ntacyo bimaze. Mugende mureke gutukana, mugende mureke gutukana, ntacyo bimaze na gato na gato. Ahubwo bifite konsekanse ikomeye, bifite konsekanse ikomeye. Yuko hari igihe hari aho ugera bakabikubaza, ukazabibazwa, ukazabibazwa, ukazabibazwa. Yuko ubu hari amategeko, hari amategeko. Ntimugire ngo abantu ni ukugendera mu kigari, hari amategeko. Mwitonde dukore YouTube neza. YouTube ifite amafaranga menshi. Hari umwerutse ngo Mutabazi ngo yumvishe ngo YouTube ngo iriho amafaranga, ngo yamaza nawe nyine ngo araza. Aho uzugira ngo amafaranga ya YouTube ni Mutabazi uzoyamana se? Ni menshi, n'abandi bose nuzovuka uracyaza yarye, nanjye nzayarya kandi sinyayiretse. Sinzayireka YouTube, sinzayireka pi, sinzayireka. Hano ngomba kubera intazoyarya. Hawe ntazoyarya, ntawe natutse, ntawe natutse, ntawe sinza ntukana, singira nishari. Ariko abantu ugasanga imitima kwiraza guturika kubera amashari. Muzogeza ryari? Mureka amashari, mureka amashari, mureka amashari, mukore YouTube neza, mukore YouTube neza, mukore mubone amafaranga. Ariko mureka amashari, mureka amashari. Habe kubahana, mwubahe ikiremwa muntu, mwubahe umuntu. Naho umuntu uzoza cyangwa bavuga ngo dore wawundi uzutukana, ngo dore wawundi uzutukana, ngo dore wawundi uzutukana. Aho bizoguhiki niki kirimo, ni iyihe nyungu irimo gutukana? Mugende mubireke bavandimwe, dukomeze umuco wacu. Wo ni umuco mwiza tutakwiriye kureka, ni umuco tudakwiriye kureka twahoranye, ahubwo dukwiriye gukomeza ukudatukana. Kaba ndangije uno munsi mbabwira ngo aho umuntu ari wese agende afungure YouTube, n'abandi batarafungura bayifungure. Ariko tureke amajambo y'iki yo gusebanya, tureke amajambo yo kubesherana, tureke amagambo yo gusebanya, tureke amagambo yo gufatira, gutuka uyu nguyu ugafata uyu nguyu ugafata uyu nguyu ugafata uyu nguyu, ngo ni ama-views. Ngo ni ama-views. Ntabwo ari meza ayo mafaranga, ntabwo ari meza rwose. Amafaranga ubonera ngo watutse abandi ngo niho ubona amafaranga, ntabwo ari amafaranga meza. Mugende mwige mukore neza,
mukore, amafaranga ya YouTube ni menshi, n'abandi bose habe n'isi yose yoja muri YouTube ntiyoyamara. Rero nkaba ndangije mbifuriza amahoro y'Imana, nkaba ndangije nyifuriza abo muri Kenya aho bari ayo magambo ibibazo bahuye nabyo ko turabasengera ngo bizakemuke neza, tubifuriza gukora neza, tubifuriza rwose kugira ubumwe n'abandi, gusabikana nabo, gusabana n'abandi, kureka amagambo y'ishari, kureka amagambo yo gusebanya, yo gutukana, yo kubahuka, yo kubwirana nabi. Tukundane, ahasigaye Imana izatugasanira mu byo dukora byose. Imana ibaho umugisha. Yari Pastor Mutabazi Patrick utuye muri Canada. Murakoze, murakarama.